Tuaka mau tamai whahewa nea Fiona. O mau hanga atu pia moe loto whakatoa ki lalo, moe loto hounga ia, ke whakamalo ia ai whaaki ho alo ko si sukalaisi, ke hifo whee lau lau huhui. Ka lava o whakamore more ia ia e mau ngai anga hala. Mau whakamalo ke a Fiona ko ngai tāpu aki o kuke kei tāpu e kina aki ho mau whonua ko tonga. Kei wala ko whie na a Fio. Ka maa whoki ai hoe ke whonua, nau ke lau maari e pa moe kau taki e whonua, kau maa whoki ka kai kotoa pio tonga. Mau whamalo ke a Fio e ke whakahau whio mau whonua, pia mei he COVID-19, e maha whakaauha kune upi e maa mani. Mau korea ho ngahi tāpu aki, ke tāpu e kina i pe, ai tonga kotoa pe, i ha wheitu upe, no whai ke mau ke ma. Ha mo uilelei, ka maa whoki ha loto ofa ke a Fio, moha hori ia teki mau tolu ke mau tauhi ho ngai whekau, ke awhi mai ai ngai tāpuaki, ai awhi o nā mau tolu whapoi tui tui, o mau ngai whamiri, ka mau hoko mau whonua. Io tua mau kore ke awhi ke tāpui kina e, mea ngāwe pia moe ngāwe o kwhai e Sylvester tonga pia me New Zealand, ke whakatupulaki a ene ngāwe, ka mau whoke maue hono whamiri hamo uilelei, mau korea ho lau marie ke kau mo ki mau tolu i proklama ai netueka i kare waka e universi mau au sia e mahina ti se ma koe ni mau korea ho lau marie ke kau mo ki mau tolu ko hi ke ai hanga he mea te mau tala noa ki ai ke hoko pe ia ko hanga he mea ke whakahai ko e a Fiona o ku mau wharala ki ai ko e a Fiona e o tua kune ongona e mau lotu ko e a Fiona o tua e mau amanaki ke ngai whenga kotoa peo mau whai. Pa more ki mau tōru ka ke tari e mau lotu. Mau hapai atu i he loto mau lalo pa mo ofalahi ke o Awhio. Ke he wafa o alo ko si sukalais ko mau wha mo ui. Amen. Ko kore ke u patulou pa mo e Awhio ai tui o e ngahi tui. O ari wha pa mo e omeka. Ai o tua me he taengata ki he taengata o ku a ana ai universi pea o kune whakotu tuu ma ki taua ke ta kau i he kuonga whakaoskoe ni pea ko whakatapu atu ka moena a Whiwhio tupo wono ko e tui o tutonga pe whoki ke taine kuini na naspau tuaha ko e whehuhu ai whonua tapa mo e tamaprinis kalau ni tupo toa uka lala ka ma whoki
hoi ki no pere fonua tapa mo e pare mia ka mai hoi ki minista tapa mo se fararea ka mai hoi ki fafofonga fararea tapa ki he ka palestini o ngahi funga waka ka takilotu ho tau fonua ka mafo ke si ka whaifikau tapa ki he matua tau fonua ka mai ka mata pure si ka pure wawahe ka mai ka ofisakolo pe fo ki tonga kotokoto pe o wa wa tu ki ai ai re o e network I kare wa ka university I he fiaf coin o ku ia e fia lahi ai programan I he tau kau whakataha mai pe tau wa usia mai e mahina whakaos o e tau whainga taa koeni tau wa usia ti se ma tau fia pe neongo ku tau wa ki ti se ma ku lahi ngahi whainga taa ne hake he tau wholau mai he tau ni ka tau amanaki meri e pe neongo ai ngahi whainga taa ka te tau fia maari e pe koe uhi he oku mo ne rea koe nai hoko he houtu ai pe au he tahi oku kei I waka pe ai eiki koe ai I he whainga maari o e fia fini oku poaki atu e tau tangata ku ne wha fofola mau pe ai whala ka whai e tau tālanga pe mo e tau netueka I kare waka university tangata ko te vitangalo a whe toa wha o ku poaki mai e toko wā I he whea fin ka ku o atu pe ene poaki ofa pe kai ke ngata pe foki a te vita ka pe foki a matei talo mahu inga pe a mo ki nau tolu koto pe o ku mau ngā ue wataha pe a mo e netueka I kare waka university ki he whinga ke o mai a e tau whanau kotoa pe mei tonga ko nau wikuna a e nau whinga ko pe a mei he high school ke nau lawa o hau o hoko atu a e nau wako I he ki I korisi ta ua o ku iloa pe a ki korisi ko ki community college I Trenton I Missouri talu e kamata e programa e netueka I kare waka university mo e tau kawe I atu e he prokalamani ko e pureanga tui ko nistu tone whakakalaisi ko e whaunga pureanga lelei tahaya maha tau whanua pea nai ai fo ke whahinga na nau whaam ke nau kau he whiri whapoponga wharearea ko ni ko toki o si kana e taofi katoa ia e he COVID-19 ko iai ko tau ikuna ai whiri wharearea pe tau ilo ko e kakai lelei au pito ko mou whiri e ki mou tolu kona o ko mou I tonga na ke hoko ko e tau kau whapoponga wharearea ki hono ngā awe I ho tau whanua pe a koe e tau to Amerie mo tau fia ke nau hanga to whiri a e tau paremia pe a ke kamata foki ai a hono ngā wei o e tau whakawharearea ko ia I he whanonga ia I he tau whoou wanoa woa. Hoi pa mo e kainga tonga ka kou whaampe ke kei whamahino ke te moutolu. Ai whainga maari e ko eni ko hanga e he ki community college ko eni o whakaata mai ke tari a e tau whanau ako o ka nau ka apply mai pe mei tonga ke nau hau o hoko atu ai a e nau ako I Amerikani. Neo pe o kutu o lahi au pito o kui kai ke mei hala hawike a e mau talanoa atu ki he whenga I mai a e tau whanau ka kouloto pe foki ke puke pe a e prokalamani ko e uhi o ku te eki ai ke kakato ai kakai o e whanua ke nau iloi. Neongo pe o ku osi ai whaahinga o ku nau osi ilo. Pea koe tokolahi whaahinga o ku mahalo pe o ku nau whailonga whehui. Pe e tari nai ki nau tolu ka pau te nau
whenga mai ke nau kau i he whenga ke hao ako i Amerikani. Ka kofie whakamahino o Silvestar ki he tonga koto ape, oku ata ke apply mai ai ki tamasi, pe ko ki tahine, pe ko hataha pe ko os graduate me high school ke hao ako i he ki apiako koe ni. Hange koia oku mea e hou eki pe aku ilo pe kia e tonga koto ape, ko e tau poro kalama foki koe ni oku makatu unga ia i he whengai ke ngā aue whakataha a ki mautolu koe ni ka kaitonga oku mau nofo muri ni, ke mauhanga o whau ha whaahinga kautaha, whakataha ai tonga. I he lava ko ia ai whaahinga whakakaukau ko ia, tene mau ai fuuiwi lahi au pito, ke toko nii aho tau whonua ki tonga. Nolo tonga pe oku osi ai pe ai whaahinga oku nau whetutaki mai, o nau talamai ka te au. Ma oku mau whiawhia au pito ke mau kawatu i he toko nii mo e poupou i, o e porokalama koena ke whenga ima e tau whanau a kōpia mei tonga. Aia, koe api a ko hono whaunga o ko whaambe Silvestar ke uto e tala noa pe ki ai. Koe taimi koe te ke e tren mai ai ke William Polovili i he pes Facebook a koe a aku, koe ku tari atu pe te ke tohi mai rewa o talamai koe uhinga o ku ke add friend mai ai o ku ke whaam ke hau o ako i he ki apiako koe ni i Trenton i Missouri. O ko tohi atu rewa ki a koe. O ko tohi atu ke o mai ho hingoa pe o mai mo o mātu a o mo no foi fe ko o mātu a mei fe. O mai ai pe mo emaili. Pa ke send mai ai mo hao ki la ita. Pa ke whai mai ai mo hao ki tohi. Foi para ka pe ta kore ke kakai ke na tokoni mai ke a koe ke hao hoko atu o ako i Amerikani. Ai koe taimi koe o ku ke o mai ai ho emaili. O ko lava rewa o seni atu ki ho emaili ai link. Ai koe link ko ia koe taimi koe te ke whakaawa e link ko ia o ku iai application ke apply ai ki he ki apiako. Ai koe link ko ia o mai pe he apiako. Ai o nau o mai o whakatatau koe semester fe o whakafono atu ki ai application ko ia. Ai koe semester koe o rotonga whakafonu i he link o application koe o atu koe semester ki a kosi ua noa ua. Ai koe taimo koe te ke whakafonu ai ho application ni o ku whakatau mu ai ke hao o pamata i he ako i a kosi ua noa ua. Pea kou whenga rewa ke whae whakatala noa atu ki a koe. Ki tamasi, pe koe ki tahine. I tonga. Whakataha ke utala noa atu ki ho ongo mātua. I he taimilahe o ku more ka tangata e ki pe ku pekia. Ko si whine e ki pe ku nofo moe reka pa ku whae tala noa pe moe whae. I he taimetaha o ku ikai ke iai e ongo mātua he o ku lolotonga i tonga. Ai reka ia ka koe ongo mātua ku na iha motu pa ku ikai ke lawa whae hatala noa he taim ko ia. Ka ke uhinga koe o ko whaamu ai ke whae tala noa pe moe mātua. O ko whaamu pe ke ilo e he tangata eiki pe moe whine eiki. Ai tūkunga moe tuunga o ku iai ai ki apiako koe ni. Koe uhi o ku mahu inga apito. Neongo pe ko os alu o whaita i mai ai ki apiako. Lue takai holo i he ki hala ko he apiako. Neongo pe ko os whaita i mai po mo ngahi loki ako mo loto. I he ngahi nau mo ngahi prokalama ai ako. O ku osi iai e ngahi vitio i he pesi. Te mo lava sio ki ai.
Ka ko whaam pe foki ke whapapau i pe o mahino lelei ki he tamai mo e whae ai tuunga o hao ki ai reka. Ai ko whaam pe ke o te whamahino at pe e au i he tau programa koe ni, pe ko whamahino pe i he ngahi programa ko toa pe ki mua. Koe ki kolo o ku tuu ia i ha whei tuu whama. Ko hono mamao mi he malai wakapuna koe houa e ua. Ai koe malai wakapuna koe o whai ki ai alu ki he state Missouri, koe malai wakapuna ko Kansas City. Ai ko puna koe ki he malai wakapuna Kansas City, Missouri, te ke alu rewa i he mea lere i he houa e ua. Ke toki au ki Trenton, 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 Missouri, o iai ai ki Apiako, pe koe ki Community College, o kui pe koe North Central Missouri College. Toko ono afe pe kakai unofo ai. Ai koe tamai ki koe unau hao mei tonga, o ku mau os alu ki kolo, mau hiki ki ai o whakatawa i ho mau whanga ki api. Ai koe whanga ki api ko ia, te mou hao mo tolu mei tonga ki he ako, o mou nofo pe i he whanga ki api ko ia, o mou toki lue pe ai ki he ako. Sai. O whaipo ke whenga ke whakamahino ke mātua, pia mo ki mou tolu koe o mou whie hau, o whenga mai ke mou hao ako, te tau o i he ngahi aho koe o ku ata o ngā ue. Pia koe whanki ngā ue, koe o tā akau, koe o hiko wewe, koe o wari atu hawhare. Whanki ngā ue pe o kui pe i Amerikani koe iate. E lava pe fo ke to iai moha whanki ngā ue kautaha. Ko he ngahe koe visa koe o ku hau ai ai reka ki Amerikani, o ku hau ia i he visa ako mo visa ngā ue. Ai koe I-20 o whaki koe e he Portungawa Immigration Amerikani ki he visa ako koe o whenga ki o mai e tau whanau o koe ene totonu ke hao ako i Amerikani, pe to iai mo ne totonu ke hao ngā ue i Amerikani. Ai koe ngā ue pe mo ako. Sai. Koe whanki se niti ko ia e tokoni au pita ia ki hono totongi ho mo wako. Totongi ho mo whanki i mea mo whie mao. I ho mo nofo. E lawa mao me whanki se niti ai ke ri ki tonga ke tokoni ki si toe ngai whamiri o unau nofo mei tonga. Aia koe anga ia o e wheitu koe o whaikai hau. Koe whai tau eni o momoko i he wheitu o kamatate momoko he taimini. Novema, December, Januari. Februari maas kamata ke hau e mawhana ki sune. Aia koe alu koe ki siulai a kosi o ku vela e whanua. Aia momoko ki December kana o mawhana ki siulai a kosi. O tala mai pe o snow. Te toki iai i he whai tau momoko koe ni, ka te toki hanga hulu atu ka motolu ke laivi atu ke mausio mai ki hono fotonga koe o whanua i he taimini o kulorotonga whakatolau ai whai tau i Missouri. Ka kokulea atu koe ni o kokulea atu au pia mei San Francisco o ko iheni koe proklama o kumatonga e kuiheni pia kokulea atu ai pe mei San Francisco o kai ke ulawa ke hulu atu a tau tuunga kuiai Trenton i Missouri. Ko mea ko whaam ke whakamahino ki he kakai tonga, ai whaingo fua koe ke whenga mai e tau whanau. Ko mea o ku whainga taa ko sponsor. Aia koe tahaya mea te utala noa ki ai, ka ko whia ke usio ka Henrietta, whanua o ku kaumo tau tolu i he proklama. Pea o ko whampe ke whamahina ko Henrietta, ko taha ia o e tau whanau wako, o si high school mei tonga, o si tari he apiako ke huki ai, ko toi pe ke mau ene sponsorship, ka i whenga maari ko Henrietta ko roto pe ke tukua te whenga maari mau, malo apito ho kau mau ki he tau proklama, malo si vestaho no prahu mai Henrietta whanua. Malo Henrietta.
Kai ke ongo mai ho lea. Anga on ho mai ka. Okay, whananga mai. Iyo, whananga te timing. Ayo. Ko whamara po te whangamari koe ni ke o whakahoka tuai. Iau ko kingoa ko Henrietta Whanua. Pea o kou lortonga nufu i toko mororo, ko kuongo matua, ko David toko taha whanua, me tonga lele ka hapai. Pea mo whirila whanua, me tungua, ahunua e ua, hati he tonga tahu. Ko e whikatorau i he whanau e toko nima, pea na aku wako i hapai hai, tonga hai, pia whaoski piula. Pea ko e tunga o kia ku application ni taimini, ko e toi pēni ai sponsorship. Ko e whakaamuia ka pau e iaha si tō taha tene si ofa mai ke tokoni ko whaamu ke hokote kuako ke atu unga o toi sayange i Amerika. I prokalama koni kwa o tonga whakalele e Miriam Borovili. Ko lawe ko ha ki whangamarie na kua matapaya ki o whinga tuai ke tokoni mai ki hei kufne eki. Pea ko whakawhia ta tamaiki ako ko tape o ke osi me he korisi ke kau mai. Kau mai tohu mai ka viriami ke sena te viriami link pea te ke apply lewa ki api ako na koha matapaya ki te mawaha ki monu tokone ke family. Pea ko kore atu ke family katoa pe whiha whetu o ke whanongo mai mi ai. Ko whaia tai kore goni i loto mahamlalo ke koe hape haki ko ini pe ko ha ofa i holoto te ke lawa ke tokon mai ai o pulawi ko kolo ko ia pe malo. Henrietta malo apito apito. Ko pie whakaha pe heni na e na ku whetutaki foki ki he Palestini koe ni koristutuku a piula. Pea na e whai e na u whakatahalahe a ko sutuku a piulai Amerikani i he wike koe ku osi. Pea nau tāke he Palestini he na e whai pe foki e takore ki ai na lava a he koristutuku a piula o sponsor mai koe. Pea na e whemo e kina e whaiwhikau kana ane text mai pe i he tātu e tok tā mai. So o ku wei pe tau amana klelei ka ko wakai hipo foki ko e o tola habita pita ka tonga lele ka ia i he mauno foi amerikani. E kai ke pe ke ngata pe e ta kore ki he koristutu ka piula ke pasteni pa mo hoi koristutu piula. Pau pe ke te fai pe a talanoa ki he family ka o tonga lele ka kuai pe ai whamalo atu i he kau mai ke tau prokalama koe uhi koe anga foki e whaamu ke kau katoa mai kaureka koe i tonga i he tau prokalama taim peheni ka kou ilo e au o ku lontonga ngā aue ana paku ngā aue mo kau tamatanga tā paku nau kore mai ke William Kataki koe ke lawa kau he prokalama koe mau ngā aue ka kui ai whamalo atu ni e tau mai. O kui ai foki ai prokalama i he ki api a ko Silvesta o ko loto pe ke tala ke ilo e tamaiki ko i tonga. Tata te fito ke tamaiki nesi. O kui ai prokalama nesi ai api a ko. Pea ku lava pe ai prokalama nesi ko ia ke mauai a enau ara ena. Ka ko whakaloto lahi foki ki he tamaiki mei tonga ko uhi he kui ai e fuufie mau viviri ia i Amerikani ki hakau nesi. Neongo pe e toki whai e wholauia pe mo kau ngau he api ako ki tonga o ka to'o ai whakataputapui. Ke mau toki
folau ki tonga o whai whakatalanoa pe moe pure anga mo potunga o ko ka o mafo ke potunga mo ui ki ha whahinga whainga maari ki ha no whakalere o e programa ko ne si i tonga. Pe ko e kamata ha ngahi programa online i tonga ke kamata e whanau pe anau toki ha. Ka koroto pe ke whakaha mo e mea ko ia ke whanongo ki ai kakai o hiko ngahi whainga maari i he o koe pe foke a vitio o ia ko o sanga tuku atu i he e pesi whikawaki mo e ngahi programa kehe o ku whai koe e he ako. O koe nau programa ngoue, ai koe nau programa ngoue o ku wako ai tamai ki ko no tese kere ke whenga ke whapapau e mo uia e ngoue mo e ngahi mea ngā ue whakaeono pōni o Amerika o ku pako e tamai ki ai i taim ta tau pe. Pea i ngahi mala ke pe o kulawa pe e ki apiako o teu i reka ke toki alu ai ia ki hono malae o whatatau ki haane whiri o ka osi ene ene ki tawe wa pe hoka tuai ki he university ke ako ki he ngahi programa ko ia. Iyo, ko sponsor. O ko whaam ke whakatalanoa ki ai ko uhi ko e mea ia o kulolotonga fie maulahi taha i he taimini. O ku osi ai a toko hongo fulu ko Australia e apiako. Ko toi peni ko fie mauha ana o ngahi sponsor. Ho eik, pia moe kai ngā tonga, o ku tau i Amerikani. Ko sponsor mai o haki i reka, o ku fie mau pe ke iai pe hataha, whakafoi tui, pe ko ha kalapu kawatonga, pe ko ha kalapu ripaanga, pe ko ha siasi, pe ko ha kulupu whakakolo, o ku iai hapaanga e wamano i he tohi panke. Ko fie mau pe ke whai ai tohi o ave ki he apiako, o tala ki he apiako o ku mou fie sponsor ai hingo a ereka, pe ave ai pe moe tatau koe o e tohi panke. Kono mau pe e tarekita koe ki he whanau ako mei muri, i he apiako ai tohi koe ni, e whetutaki mai ka tiao ta mai viria o smau ha api ke nofo ai ereka koe ni, ta kou tare atu iyo, o hangarewa e apiako o e-maili ai 20 ai leka ko ia ki tonga. Pea kone mao koe e hereka ko ia a ene ai 20 ko ia o kufai aki koe a ene puka ene appointment ke alo interview ki ene visa nei he ambassador Amerika. Hoi pa moe kai ngatonga mana tu i foki o kukei loka ai ambassador Amerika i fisi pea munusila. Rotonga ai tāpuni koe ni ai ongo ofisi ke whai ai ha interview a e tau whanau tonga. Koe whainga maari e le ia ke moutokoni mai ke sponsor ai kaureka kai lava ke puka ha na appointment ke na o interview. Koe taimi koe e alwa e ka o interview pe hawai ki Amerikani o toki lava pe o hau o ngā wei pe ene totongi a koheni pe te tau kore i pe ene totongi a koheni o hu e ka ki he ako kai totongi whakakongo konga tu pe a ene totongi a ko. Koe talanoa mai koe ai api a ko Wiriami whaingata a pe ke osi ai totongi ai semesta ai reka ki mua i he tutuku koe ai a ko i he semesta ko ia. Aia o whaingo fu apita ko mo tolu koe ne mo Amerikani mo ilo koe ko totongi a ko ai reka ki he tau e taha o fituafe. Ai koe ko i fituafe koe a koe kwa sirini lahia ke tō mai reka whenga i Amerikani. Ia koe mea mahu i ngā ia ke mo tokoni mai ke sponsor ka reka. Henrietta koe ke i loto pe? Koia.
Iyo, o whaampe ke talanoa mai ko uhi ki honoanga koe o hono whakafonu koe o ho application ni. He ko inga ka pau kwa hakaureka te nau whanongo ki ta porokarama te nau mui pe ki he mea koe na ke whai. He koe me koe mea ta tau pe e whai e he reka kotoa pe i he time koe te nau whakafonu e nau application ni. Eo. Sai malo. Koe whonga uruaki pe ko ho o tohi mai ki a Viliami, ki hanga Viliami o senet ai link ko hea koe ke apply e ki hea ko. Uruaki te ke apply ki a piako, pia e tari mai a piako. E hanga lewa he toko taha me he a piako o mai ai listi ke whakahoko. Kai toki tari koe i a piako. Koe ospe te apply, ai koe whikaua te ke alewa o firma lewa ho transcript me office ako. Pa te ke alewa ki ai o seni ki he emaili ai ako. Kone osi pe seni ko ya e firma mi api ako ke senian ai copy ai passporti pe ko fika toru ya. Ai ko hoko rewa ko tari eni ki he mea whakapaanga pe ko sponsor. Kone mga sponsor e tok mai lewa api ako I-20 ko hinga ko kia ya Viliami ma tok hoko atai lewa. Kaya pe maa. Alo ape ten rieta ko o ko whaampe ke mahino kia ki moutolu koene tamai ki ako i tonga ai whaingo fua koe apalai ki hiki api ako koe ni. Koe ki api ako koe ni o ko taratu. O ko wongo i e awia o ku hange koe o ku ia hea kwhanga whae tangata ako o ngau ngau e hiki api ako e nau hohoi mo e nau ofa mo e nau fie tokoni mai ki he tau whanau pia mei tonga. O ko whaampe ke mo ilo koe matapā koe ni o kui kai ko matapā ia na e pehe na e ilo e viriam poloviri pe ko maranga i kai o ko whaarea mawaki peeni koe matapā e nia o whaawa e o tua ke tāpo e kina aki tau tolu ka kai tonga o kui kai ke ngata pe i whaingo fua koe ke mo apply mai ke ki api ako whaingo fua koe ke lava e aki api ako tari ke mo hau o mo hu kai toki tā pe to tongi ako ia pe toki tā wha ospe patutuko e ako ka koia o kore ka ki mo tolu ka tau te fito ki mo tolu koe o ku mo i tonga o ko ilo pe au Henrietta ko ke osi tala e ko funky friend ke nau add friend mai ko hinga ke nau ke senia ke nau tolu link pe me ko ka reka ko pe o nau osi whafono mai nau ai application ni ko nau osi ave nau tolu ai foi tala noa tatau ko ia ke nau funky friend ka ko o ko ilo pe au o kuia pe a ngahi palo palema i tonga mana tu i Sivesta ko tau tolu he niu ma abe tau to tongi e tau interneti e tau telefoni ko tau laptop a ko tonga fok ko malo ma hanau ki credit ke na lava o whakaanga i ha pokoi ka reka ni ko ka ke si a telefonia pa na fa ampe ke hanau telefoni ako fam ke ulawa to nga hingoa ko ni ko fa muy tahain me api ako ai nga hingoa ko o stari e api ako ai ko lupe malafu ko ki tahine me maufanga ko o fefine ia o sioeri mo paia malafu me maufanga ko ki family ko ni na lo tonga no fo sia mane na folau eva ki ai pe na o tuku wakai he covid pe ku penga malupe ke ha me sia mane ke hu ke ki api ako ko to pe en sponsor o fai fenga ke fatala noa ki he family malafu na lere ki Hawaii o ilo kai ke mau filonga ki ma e kau malafu i Hawaii tala mai ku na ui mau ki na to ka pau ku ke fanongo mai i ta programa ko ni pa ke fitu ta ki mai fiema abita toko ni ka lupe ke fenga han sponsor ke ha ko fika wa ko ki tamasi ko a hasi la akulu pe me petani
pangai eua. Aia koe reka koe ni koe tangata ia pe me he funga fonua o stari pe me he apiako o ahas la kulu. Moku ia pe moe ki tahine me fuamotu ko a fina la tu. Ai ko a fina la tu ko e ofefine ia o tohi miniti la tu ko e pisope ia i fuamotu. Ko o stari e he apiako pe mo a fina la tu ene application ni o ku whatatari pe ke mauhane sponsor ke ave ene I-20. O kia e pe mo si mai mana awas laa, aia ko si mai mana awas laa, ko e tahine ana awas laa, pe ku petani, kolomaile, me eua, o si mau ene I-20 ana ia. Aia ko o ku iloa pe ko naareka. Aia ko naareka o ku lolotonga whakatatari pe ke mahino e lava o interview i Nusila, pe koe whewhe tuu e lava o mao ai haene appointment ke interview he US Embassy, kai hauia ki he semester koe ni o kamatai Sanuari. Aia koe a manaki lerei ka pau e whenga maari e wawa fish ke alu ke aia ana areka o whai ke ane interview, tene turi i mai ia ai fotu aia koe Sanuari. Oku o stari foki pe mo e talavo ko mo atas moa, ko e reka koe ni, ko e whae ko kafo atu loloma tu pou moa, me holonga wawao. Pea ko e tamai ko mo sese tu pou moa, pea me whahefa tonga tapu. E ko mo atasi o si tari ene application ni me hapi ako, ko e tari peke mauhane sponsor. Ko e whika ono, ko e talavo ko manu hufanga he lotu a hokovi. Ko manu hufanga he lotu a hokovi, ko e kamayo e keni na e ako i atere, ko e ne whae ko timina matafahi a hokovi me ohonua eua, pea ko ne tangata e ki ko miritoni a hokovi me noa papu wawao. Motolu koe ni me ohonua he whaamiri o matafahi, pea me kauma afo ke a miritoni a hokovi me noa papu wawao, whema o hatokoni, ke mo tokoni mai ke ki talawo koe ni ke sponsor. E tari he api ako mo e ki whine mui me i whaamotu ko Mere Poloniati. E ko Mere Poloniati ko e ahine ia a mata pe mo itiri. Ka inga whaamotu mo ilo lelei pe ko sipekia itiri Poloniati. Ka ku nofo pe whae ko e ni. A mata pe mo ene ki whanau pe ko ostari a Mere Poloniati me he api ako. Ko e toi pe ni ke mau ene sponsor. Te utoki tā atua uia ki hoku kāinga pia me he vai ko la tai. Te tau tokoni ke whenga e ke mau e sponsor a Mere Poloniati. O stari pia mo e tamai o eki ko a mone wakalahi he api ako. O ki kai ke mau ai o mātua a mone. Ko whiu whenga ke tohi ki ai. He koe ngahi information koe ko o atu, ko o mai pe me kaureka, ko kore pe ke kaureka, ke nau tohi mai mua, o mai hingo e o mātua, pung nau nofo i whe, ko hinga ke taim koe koe o ku whaia ngahi programa koe ni ko lawa talano atu. Mo Henrietta pe foki, aina na mo whanau mai ki ai, pe a hui ai mo e whine mui e taha, ko Melaia Hei Muri. Aia ko Melaia Hei Muri, o si tari moia e api ako, o ku watatari pe ki he ne sponsor o ku ia pe fo ke ai family tonu ia o Melaia Hei Muri o ku ina wi Soreiki ana u kore mai pe ke e whaingo fua puto pe e nau ai sponsor Melaia Hei Muri ka koe toko hongo fulu ia o ku osi taria e api ako. I he taimini o ko imeri ke api ako ke nau toi o mai mua ai tunga whakamui mui taha koe o e tau whanau ako pa mei tonga. Ka kohi o ko ilo iau Silvesta ko osi mei to iai mo e toko hongo fulu kehe ia ne wanga ea o sen ki ai link. Ai au malawa pe ke
o si mau pe mo whanau ke heia I apiako ko ngari ko o si whakahuma e na unga application ni ka o te kei ke ilo ki ai te kei ke emaili mai pe me he tare kita koe o e whanau ako me muri kene o mai ai whamui mui taha o tamaiki ko o si tari he apiako. Hange koe na e o atu koe e Henrietta tamaiki mo whenga mai ke mo hao ako I Amerikani. Ko hinga e ku viviri pe he atu na mau hange pe ko motolu. Na mau os me he ako o mau whakaofa. Mau mata noa mau whaam ke to ia whainga maari ke mau hoko atu ai e mau wako ka ne ke iai. Kono hinga ia mau whai atu ai proklama koe ni ke tokone at ka te motolu. Pea tokone at ko mo whamiri. Pe kai ko ia pe foki o ku kai hata hei tonga na ta ia no family Amerikani. Ka whai kore hen ke whai ha toko ni ka te motol. Pa malo ta apito ki he ki kau tangata kaunga mea o hina he tānoa. Ki he ngahi kalapu fofoanga. Pa malo ta apito ki he ngahi kalapu he ngahi apsiasi. I he suta, I he sautata, I he ngahi loto whare United Team. O ko lere atu ai o whai e whakatangi ke mo tokoni mai ke tau whanau, ke o mai ki nga tō mei tonga. Ko sponsor po kene o whai ngofua apito pe, ko lere atu kore ka teki mo tolu ke mo tokoni mai. Ko ihe ko ilo ko o kulahi apito e ngahi kalap kawatonga ia ku o kuyai e nau sino isiline e nau tolu i he nau tohi panke. Mana tui koe ki tola e ua mano koe o i he tohi panke o silava e he tohi panke ko ia o sponsor mai hareka. Pa more pe ka pau te hua tu ki he ngahi loto whare siasi o whakatange atu ke whaiwhikau pe mo siasi na mo lava tokoni mai. Ke mohanga o mai ha tau whanau mei tonga a ka mo sponsor mai pe ke ha o whanau I awako. E te maulawa pe mau tolo totongi e nā wako I ha mau ngā aue pe I Missouri ki whetu o mau iai mo toi kore pe I ha ngahi whonga ke. Ka tau te whito whoki ki he ngahi matapā koeni o Amerikani o ku whakaawa. E he ngahi kau taha lalahi ke nau toko ni ai whanau masiwa. Ka koloto ke utalatu ai ke whanau I tonga o kumaho inga apito ho tohi. A o ki I palakalafi e taha I he rea whapapalangi o ke kore ki mamani ke nau toko ni I koe ke hao ako. O ko whambe ke utoi whamana atu o whe mau ke hanga o whao mho e sei. Aia koe tohi ko ia ke whao ke kore ko uhi he uia e ngai scholarship ia te ke toki lava o apalai ki ai I he taimi koe te ke hawa hu ki apiako. Aia o whamahina mai pea e apiako. O ku ke taimi koe te ke hawa ko hu ke hako ka pau te ke hao ko osmawe ki e seikon ko kore atu ko hinga he koe whare I pēnia ai apiako nei o mai ke te au ke talat ka mutol mo whao ki e seiko ia ke laupe e toko taha ko ia te langa hono whatu he ofa ia koe ke toko ni koe. O kulau ai ngahi tohi kore scholarship koe ni e me toko nima I he apiako. Pe o hanga lewa he toko nima koe o fili me ai e tamaiki koe e whoaki anga e nau scholarship. Mana tui koe scholarship koe ia e whoaki o taha tupe. Pakapau ke whoaka tu ka ki tola nima ngea o ka ki tola tahafe ka au tokoni apito ia. Pe au te arewa mo ngahi matapā ke heia I Amerikani ke toi ave ki ai ngahi tohi kore scholarship. Ko whape ke whamahino o kui kai foki ko apiako peeni. O kulawa e tau whanau me tonga o hau ki ai. Ko uhi ka pau o kui ai ha whamiri I Amerikani. O ku mou loto mou tolu ke o mai ho mou ki reka
ke ha'u wako, ka ha'u pe ia ki ho mou feitu pe ha'u pe ki ho mou state. Ko mou alu pe a mou tolu ke apiako ko ia. Ai ko wofiat ke a mou tolu. O mou eke an ke anau tolu, ke abe koe ki he feitu koe o koe admissions office, pe koe ofisi koe o kau ngā au ki hono tari koe o kaureka. Ta ko mou alu koe ki ai pa mou eke rewa ki he kau ngā au ko ia, pe o kulawa e apiako o tari hataha ako meha fonua muri. Kone lawa pe apiako ko ia o tari hataha o kuha o meha fonua muri, o apply hanga tonu mai pere ka ia ki he apiako ko ia. Aia ko hinga ko ki apiako ia ko ni Trenton, Missouri, ko maua madolo kume ko hiko ma e no fo. Kakapau o ke loto pe ko ia ke a koe o ke i Amerikani ke o mai hare kaya meitonga ki he feitu pe o ke i ai o ku lava pe ia. Ia koe whonga peni e whai aki, ko paupe ke apply mai reka ki ai o mai ene transcript ai mone sponsor, e whai rewa e apia koe koe ai 20, pe alu rewa ai reka ia koe i tonga au interview, pe hau pe ia ki a koe o monofo pe moa i he state ko ke i ai, pe huai pe ia ki apia ko ia. E ko whaampe ke whamahe noa te ko tōlahan koe e tau whenga e tau whanau ke na uo mai me tonga ko te kaurere pe ia ki tonga. Si westa ko o ko amanaki pe o ko maapo opo ngai mea ko whakatala noa ki ai. Henrietta ka pa o koe ha mea ko i kai ke u kawa atu o whanonga mai me tonga. Pe ko hanga hi paloparea ma atonga o kui kai ke ilo atu ki he whenga mai tamai ki. Pake tala noa mai ai. Kai, koe nā pe ko ke lavi mai ki. Te whenga pe ke ia e tau ki proklama tu o taha here tio i tonga, ma televisione i tonga. Ai ka ko whaamu ka pai e toki lama ia si vesta, koe ngā fu ke maurea hanga ton pe i he TV pe ko i tonga, ke kakai pe i tonga. Ai ka pai lawa Henrietta te tok whetu ta ke tau ia ke tau whenga katoa mai mo tau toko hongo full ko ni o stari, na lava ke tau po tala no ai ke ilo e kakai. Si vesta fe o koe ha taha i he kau whanongo kua hane whehui. Mo ha mea pe ko ha mea pe ko ke mana tui ha ke ui kai ke u tala no atu ai si vesta. Ko ki whehui e na mamalang o ku asat koe na. Ko e whehui atu pe, te nau lava apply ki he financial aid ki to tongi ako. Iyo. Ka pau ko e reka ia ko e reka pe ia o ku nofo i Amerikani. O ilo e he kau Amerikani. Ai ko hinga e whehui koe na. O ku lava pe ai kau reka Amerikani ia o apply ki api ako, pe nau apply nau tolu ki he financial, ki he totongi iako koe o ku whai e he ngahi iako i Amerikani ki he whanau Amerika. Ko hawok a reka ia me tonga ia, o kui kai ke lava ia o apply ki ai. Ko hinga ko international student. Ai ko no hinga ko o whema wai ko ke whai a sponsor, ke sponsor e reka, ka ko whenga maari ko o mahe api ako, ko na lava ko o tukuange e tamaki ke na huange ke ako, kai toki totongi atu a e nau totongi ako. I loto i he nau hu ko ia se vestana o tala nogo ki ai, o kare mo e whanki skola sipi ai ako, o kuna hanga na doro foaki be i loto api ako. Ka e toki tohe tamai kia ki ai, i he nau huange koe ki loto. O pape o ko tari atu ai whihu i gana o mai. Ko e whihu whao si pe, ko e ilo atu pe, ka ha e anga whi apply. Iyo, hange pe koe nau whenga ke whakamahino atu, oku ia te au ai link na e o mai pe ia me he api ako, ke send ki he leka. Aia koe leka e fie mao ke add friend mai ki he viriam polo viri he Facebooka. Pea koe kutari pe koe a add friend ko ia, tohi mai lewa leka viriam kua more o ko toka ngā tū mua ke u kawa tu i he whenga ako.
Pea koe tohi mai peko ele ka ko ia o ko tohi atu lea anga hime a peko na o whamatala atu ane nai Silvesta. E kore anki hele ka ke mano hingo ka kato o mai ene o mātua o mano ki lai tā. Pea no foi fe o mātua mei fe. Pa whai mai mene ki tohi ki whai parakala fe taha kore ke kakai ke tokon mai ke ne hau ako. Pea o kore ai ke o mai ene e-maili. Koe kuma upe koe e-maili ai le ka. O ko e-maili atu e a wia ai link ai o kuia e application ni. Pea kone open pe koe hele kai ai link ko ia pane whakafonu kone apply ia. E koe anga ia o apply. E kone apply ana ko ia ku step kone na whamatala Henrietta. Step uraki kone apply tari mahe api ako ma application ni. Fe mahe api ako ke send ia nge transcript. E kone ngahi toi whamoni ako. Kone send ia kone transcript hangarewa e tafaaki ko e api ako o kunauhanga o whakakaukau i ai whanau ketari, o kunauhanga lewa o screen e transcript ko ia mo nau whakatahai o nau tari. E ko nau tari pe koe reka ko ia tohi mai lewa e api ako ko step hoko pe ko o hange ai financial statement mo sponsorship. Pa kone o atu pe koe ai sponsor pe mo financial statement ni o hanga lewa e api ako o emaili ai I-20 ai leka ko ia. Aia ko Henrietta mo kaureka ko ni o maurotonga whenga holo pe o ko tāt hono nau family he ni tāt ke nau ko sutuku he ni kore ka nau tō ke nau toko ni mai mo kore pe he ko iro pe e lava pe ai whanau ko ni tatau te whito o nau whenga ke nau hau ki he pokotu ko ai a ko i a ko si. Silvesta o ko amanak pe o ko tari whehu i maharo pena e toki humai toko taha ko ia koe kene mao e ura whamatala koe ki mua ka ko fia pe ke whamatala atu o ko ngawe aki ai Facebook ka ko uhi ke ulawa foki o tātu he messenger o tala noa mo ere ka mo ene mātua koe ngā ke mau whema hino aki he angai hau mo angai apiako mo angai nofo mo o hinga pehe ai mau inga ai mau e monu ia me Facebooka ke lava fai ha tala noa ta totong he messenger ne ngo foki o ku mamafa si fenga Henrietta me tamai ki tonga ke mau hanau kure titi ko Henrietta o pepe ai totong ko o mo internet i tonga Ko totong internet ka ba ko mobile o ku ia ai simi tamai ki ako mi he yuko o ngawe aki o ma angea aya o lava po whakahu e pangai ua ki ka paiti e ua i he aho maro pe e ua ka tipendi pe ka ki maurire ka toa ke iyo ko ka pangai ua ai pangalahi tonga o malo apito no ma ho taimi mo o taimi internet ke ka mai ke ta boka no Silvesta fe ka ta fe hui I kai vrem o ku vewi pena naus atu. ai kone tu kone ta programa ke wi ka Silvesta o ke lava pe a wi ka u Koi wiki ka hau tau ke hoko te pe programa ai ko tau wiki whao si ko wiki ka Christmas ai ka ahata hao no. okay Ai ko tau pepe ko tofi programa e ua. oi Ai ko wiki hau mo wiki hoko mai. Silvesta ko tu o ku pada ta pe ke ta taimi ma pe usai ke fama po dai pe taimi na ku to ta programa e ua he ta uni pa ko e fia la ai ene ta fama la ta apito mala to ka mai ta programa ko pia te fama lo ki o ma tua o kai ke fai mo fu E hui pena te mao mai ko na. io Mai na pe ha komit ko to ko pa ha pe ni mi ke programa e programa.
Pe mo ki fehu be taha ko eke mai pe fe na visa. Iyo. O whamaro e pita ki he whiawhi o taimini ko au pe o ko tokanga e programa. Na ura ki whakahat pe au ki mua o ku lolo tonga i he pure anga a hono process o e 501c3 pe ko e non-profit ke mau ke a kono uhinga ia o te kia iai ke whotu ai ngahi hingoa koe ni ke whaawa ai akau ni o ke whakatatari ki he programa ko ia i he taimini ko ato tapu pe o ko lodonga ngā au ki he tau programa whikawak pia mo e a ko. Si vesta ko hai whihu e taha? No visa. Fehu e taha ko e fe na visa. Ok. Koe taimi koe o ku mau ai e he reka a ene I-20 pia me he api a ko. Ai o koe mau koe he api a ko ai sponsor ai reka mo ene financial statement. Hangarewa e he api a ko o email ki he reka ene I-20. Koe taimi koe o ku mau ai e he I-20 e he reka ko ia ene I-20 o ku puka rewa ene appointmenti ke alu ki he US Embassy ke kore ene visa. Ko whaampe ke whamahino, ko e visa e toki whanga tupu pe mehe ambassador Amerika. Ko pau ke alu ai reka kotokotoa pe mo ene I-20 o whaiak ene interview ko ene haoako i North Central Missouri, Trenton, Missouri. Pea toki ave rewa ai visa e he US Embassy. Aia koe prosesi ia koe ke mau ai visa. Koe apply mai ke ako, ke tari he api ako, ave ai sponsorship, my financial statement, ke mau ene I-20, koe mau pe koe I-20, pe pukarewa e hereka a ene appointmenti, ke au o interview, i ambassador Amerika, ke mau ene visa. Aia koe ene visa ko ia, koe ene visa ako. I loto i he visa ako ko ia, o kuia i mo ene visa ngā aue. Peko toki maa koe ene visa, pe toki hoko atu rewa ki he hau aere ka ki Amerikani. Amana ki pe oku tari atu e ngahi whehu i, hange koe aku mō mea i, hoi pa mo e kāinga, o te eki ai ke alu a e tau reka uluaki o interview. O smau ai I-20 a e tau reka whika uraki, o ku lorotonga nofo mo ia i tonga ko uhi o te ki ai ke awa ai US Embassy ka tau pe a fisi mo Nusila. Ka i he taimi lorotonga ko ni o whai pe whitutakia ai reka pe mai api ako o mahino pe ke api ako o te ki ai ke lawa o folau ke whai ane interview ko uhi ko te ki ai ke whainga maarie he o ku lokai ai matapa koe ki he ongo ambassador Amerika i fisi pe mo Nusila. Ai ako amanaki pe o kuai ngahi talanoa lelei hange ka whakaawa ngahi whakataputapui o fisi he waweni mai ka e pehe pe whok pia mo Nusila. Ka kou tui o kou tari atu ai whakawhehu i whelawe i pia mo e visa. O ku ngā awe i pe a ho o visa i he kamata koe ho apply mai ki he api ako. Koe uhi he ko pau ke uraki tari koe he api ako, ka toki hanga he api ako o atu ho o I-20, ke alu mo ia o whaiak ho interview, ko oratu koe ke he ambassador Amerika, o ku ilo e he ambassador Amerika, o ku ostari koe e he api ako, i Amerikani ke hao ako ai, pe aku os mau, pe mo o ngahi mea, o ku fie mau e immigration a Amerika, ai ako sponsorship, pe mo e financial statement. Pe ke hao rewa koe ki heni, o hoko atu ai whenga, pe mo e ako,
o hange koe au tau whaam ke hawa e tau whanau pia mei tonga na. Ko tu siwe sta ku ngari ma opo opo ngai whihui, o wika Oi. kia whihui e o mai u te kai ke tau lawe atu ke ai, ma hui ngā apito apito e ngai mea au ku whia ilo mai kia kakai. Te wha ma opo opo e tau programa i he mahina ko tise mai wafe ua taha kwa e whia lahi apito apito ai programa ne tueka i kare waka universi. O ko whafofonga e atu ai ai kau tangata me Amerikani te vitanga la whetoafa. Kau maa ma te talo mahu inga. Te whokasione eri mo heneri mahu inga. Koe kau tangata o mau na nau whenga atu ke nau whiri whafofonga whare area. Na mau ngā we whata ko haunga kioa ka maa siwa taufa. Te whoka wiris unga. Te whoki he tangata ko whare aisi. Tea mo ke mo tolu ko toa pe o mo ala mai tokoni mai ke tau programa ki ono whenga mai e tau whanau a kōpea mei tonga koe whakamalo atu apito apito whakamalo atu ki a Atimoa ki he mau e ki mei kawa ke u tere moia o whaia ke whakatangi ki ngahi loto whare ngahi kalapu o honga apito 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 Pea mo ngahi kalapu ko toa pe ko mo ofa mai ke tokoni mai ke tau polo kalama. Hoi pa mai kai ngatonga o mau tala monu atu. I he whaka ua atu ai whanonga anga o e wafe ua taha ai futa u whainga taa lahi ko eni. Ko lahi a whito e tau kakai ko tawhia ko uhiga COVID-19. Te kai ko ia pe o kuiai pe pe mai kakai o ku ngau pekia i he ngahi whakautua kehepe. Saka mau ofalahi atu apito apito loto whaka. Pe mai mau tala monu atu. Ki he kau whare area, ki hono te uwhiri ha tau pare mia. Mau ofalahi atu ka te kimoutoro. Mau ofalahi atu ki he hoe ke whanua, ka mai kakai kotoa pe, mo whanau mai ke tau programa. A ki moutoro o mo lotu mai mei tonga, ke tokoni e tau whanau, ke nau hao ako Amerikani. Mo ki moutoro o mau lotu atu mei heni. Ke whawhainga maari e ngai whenga kotoa e tau whanau ke nau hao. O mau ofalahi atu apit ko te kimoutoro. E nia ta ofalahi atu. Tangi onga mātua ku wai ofalahi atu. Moe amanaki pe e iai whainga maari e. Mao hao sponsor. Pea mao atu hao I-20. Ke pola moia whaia ka interview ke kore ho visa. O ku ke whainga maari apito a e tau taimi koe uhi. Koe ngahi visa koe ni o tau whenga ki ai. O mai pehe api ako. Ke mo hao ki he fotu ai ako I ako si. So we have plenty of time. O time lahi apito apito. Koe pe tala monu atu. Ke maha teu Christmas lelei. Mo e family I tongana. Pea pe foki ki he tonga kotoa pe. Kui kai ke mo kau mai ke tau programa ako. O mau kore atu ke mo lotu mai pe mua. Pea iai pe ha taimi ku iai ha taha e whanau ku Osme High School. Koe tau programa ako koe ni. Koe whainga ta pe ke os pea mehi high school. Kai hoko mai ai ako ki Amerikani ki he ki kolista ua koe ni. O whaikia e tau whainga North Central Missouri College. Ai au tu ia he ki koloko Trenton I Missouri. O whalai atu apito Silvesta. Whamalo atu apito ki he tau polokalama. Kama peke tāpikina koe pe mo e whamiri. O whaat ki he tonga kotoa pe.